بینندگان عزیز السلام علیکم. برنامه اطلاعاتی خبر 24 از تلویزیونی سامان منظورتان می‌گردانیم. امروز پنجشنبه 16 اپریل سال 2020 در استودیو با شما لقمان جرایف. اینک امروز در برنامه تماشا کنید. دو قهرمانان جنگی بزرگی وطنی از ناحیه باباجان غفورов با نشانی سرسینگی 75 سالگی عید غلبه سرفراز شدند. برگزاری کنفرانسی علمی عنعنوی استادان، عالمان جوان، ماگسترانتان و دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند در فاکولته تربیت جسمانی. بازداشت نشأه جلابان در ولایت سوخت. نزدیک 3400 حالت نوی بیماران با نوع کرونا در روسیه به قید گرفته شد. بینندگان عزیز، درباره این و دیگر خبرها طول چند دقیقه برایتان مختصرا معلومات خواهیم داد. با امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از 15 اپریل در ساختار یک قطار وزارت و کمیته و اداره‌های تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سروری دولت با فرمان پرزیدنت، منظور لطیفزاده با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودی بودن از وظیفه معاون رئیس سودی ولایت سوخت آزاد کرده شد. وکالت سودی شهری دوشنبه مومنزاده حسین بنابر وفاتش قطع گردید. با امرهای پرزیدنت عاقلزاده نورالله مشاوری کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، ریاضزاده نورعلی رحمانعلی معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اسماعیلزاده یعقوب باران دیرکتور مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و حیدرزاده انور حیدر مشورتچی شعبه امنیت جمعیتی کاتبات شورای امنیتی جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. با قرارهای حکومت رحمانزاده عبدالغفار عزیز معاون یکم وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، سعید ولیزاده برنو سعید نبی سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شریف رحیمزاده دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین شدند. سرور دولت امامعلی رحمان یک قطار کادرهایی را که در وظیفه‌های گوناگون در وزارت و اداره‌ها تعیین گردیدند به حضور پذیرفته آنها را به فعالیت صادقانه و صافدلانه بر نفع دولت و ملت، رفع کمبودی و نارسایی‌ها و تأمین زندگی شایسته مردم هدایت کردند. در این باره آژانس اطلاعاتی آیدی پلاس خبر داده است. بینندگان عزیز، برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح امروز دو نفر اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی بابایی میرزا شریفی 101 ساله و عبدالله خوجایی 97 ساله را رئیس ناحیه باباجان غفورov و نمایندگان کنسولگری فدراسیون روسیه در شهر خوجند عیادت کردند. دور رفته بودیم، یک شب دراز رفته ساری همونجا آمده ماندیم. همونجا آمده ماندم و دانی فهمیم که همون مکتبی وای بوده. نمیسای گویا خود پلی بفرامدگی وای ها نمیسای اندرونی بلا وای ها مخایل میبینه ما دیده نمیتونیم. این یک لحظه از نقل بابای میرزا شریف غفورov 101 ساله می باشد که از نبردهای خود به هر نفری که به عیادتش می آمدند و از قهرمانی‌هایش پرسا می شدند با احساسات به نقل کردن شروع می کرد. صبح امروز یک گروه مهمانان برای عیادت و سپاریدن نشانی سرسینگی 75 سالگی جنگ بزرگ وطنی به حوله استقامتی اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بابای میرزا شریف آمدند. در حوله باشه مهمانان را نه تنها یک جنگاور بلکه دو قهرمانان پیشواز گرفتند. این دو قهرمانان زاده دیای رومانی جماعت ایدرعثمانوی نایب باباجان غفورov می باشند. Спасибо большое. Спасибо. Вы пример. Я с вас буду пример брать. Буду стараться столько же, 100 лет прожить. Да. در قطار میمونان رئیس نایب ظریف نظیری و نمایندگان کنسول فدراسیون روسیه در شهر خوجند نیز بودند.
آنها اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی بابای میرزا شریف و عبدالله خوجه را به فرارسی 75 سالگی جنگ بزرگ وطنی شادباش نمودند. Да, я москвич. Как раз он оборонял. Значит, Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам долгие годы жить. میرزا شریف غفورов ماه انوری سال 1919 در دهه رومون نایب باباجان غفورov در عائله کاسب چشم عالم هستی شده است. و بعد ختم مکتب دانشگاه پداگوژی شهر خوجند داخل شده، بعد تحصیل بخش دوم میرزا شریف غفورov را به خدمت حربی سرخ را سپار می‌نمایند. بعد یک سال یک ماه خدمت جنگ بزرگ وطنی سر می‌شود. بابای میرزا شریف در جنگ برای مبارزه بر ضد دشمن 2 سال می‌جنگد. نهایت صحت و سلامت به وطن برمیگردد و تحصیل خود را در شعبه غایبانه دوام می‌دهد. تا سال 1979 در مکتب‌های تعلیمی به شاگردان درس گفت. میرزا شریف غفورov نه تنها آموزگار و اشتراکچی جنگ، اینچنین گلپرورم بوده است. و دی به نفقه برآمدنش برای فرزندان نبیرگان و چبیرگانش در خانه علم و تعلیم آموزد. پدرم خود در زندگی نه تنها برای فرزندان نبیرگان بلکه برای جمعیت یک شخصی نمونه عبرت هستند. اون کس همیشه نصیحت میکنن که صافدلانه به خلق و وطن خدمت کنید. در هفته صحبت با پسر بابای میرزا شریف طاهر غفورov معلوم گردید که بابای میرزا شریف صاحب 9 فرزند، 3 دختر و 6 پسر، 37 نبیره، 90 نبیره و 9 چبیره میباشند. طاهر غفورov از دوران فعالیت پدرش و خدمت ایشان در نزد خلق و وطن سخن نمود. جنگ را در شهرهای نزد مسکو آغاز می‌نمایند و در یکشان محاربه‌های شهرهای کورسک، اسمالینسک و شهرهای جمهوری‌های بلاروس و اوکراین اشتراک میکنند. متاسفانه 2 مرتبه در زیر بمباران میمانند، 2 مرتبه یاره‌دار میشوند. بنابر گفت پیوندان این دو قهرمان جنگ، آنها همیشه از میدان نبرد قصه میکنند و امروز نسل جوان را برای ادای خدمت مادر وطن تلقین میدهند. در آن دوره‌های جنگ بزرگ وطنی هر یک سرباز به خود دفتر خاطره تأسیس داده بود. فرزندان و پیوندان میرزا شریف غفورov و عبدالله خوجه اسماعیلov میفخرند که چنین پدران و بابایان نیکنام و وطن دوست دارند و خویشان اقربانشان گردی هم آمده از چنین انسان‌های نیکنام نصیحت و پند میگیرند. گزارش نرگس محمد صالح‌زاده، خیرالله خوجایف، الهام برهانوف برای برنامه خبر 24. давоми моҳҳои январ марти соли равон 296 аз 1000 шаҳрвандони хориҷӣ аз тоҷикистон боздид карданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 81,3 нафар ё худ 37,8% зиёдтар аст. таври агентии омори назди президенти ҷумҳурӣ хабар медиҳад, мувофиқи методологияи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ миёни онҳо 288,4 нафарашон ҳамчун сайёҳон арзёбӣ мешаванд. шумораи сайёҳони хориҷӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2019 ба андозаи 42,1% афзуда аст. дар ин давра 284,7 нафар шаҳрвандон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 11,4 нафар аз кишварҳои хориҷӣ дур ба тоҷикистон омадаанд. шумораи аз ҳама бештари вуруд аз ӯзбекистон 197,000 нафар, русия 43,2, қирғизистон 34,1 ва қазоқистон 4,7 сабт шудааст. байни давлатҳои хориҷӣ дур шумораи бештари вуруд аз афғонистон 3000 нафар, чин 1,2, туркия 900 нафар ва эрон 400 нафар ба қайд гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол шумораи шаҳрвандони тоҷикистон ки тӯли 3 моҳи соли ҷорӣ ба хориҷи кишвар рафтаанд 638,3 нафарро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 214,3 нафар ё худ 50,5% зиёдтар мебошад. бино ба маълумоти агентии омор ба аввали соли равон дар тоҷикистон 161 ширкати сайёҳӣ, 184 меҳмонхона, 26 хостелу мотел, 44 осоишгоҳ, 9 маркази истироҳату солимӣ, 9 хонаи истироҳат, 1 пенсионат, 1 кемпинг ва 3 пойгоҳи сайёҳӣ фаъолият мекунад. шумораи кормандони субъектҳое ки хизматгузориҳои сайёҳӣ пешниҳод мекунанд наздик 232,000 нафарро ташкил медиҳанд. ёдрас мекунем ки аз охири моҳи январ бо сабаби хуруҷи коронавирус баста шудани сарҳадҳои тоҷикистон бо дигар давлатҳо шурӯъ шуд. дар ин бора оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хабар додааст.
барномаро идома медиҳем. дар факултети тарбияи ҷисмонии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров конференсияи илми анъанавии устодон олимони ҷавон магистрантону донишҷӯёни донишгоҳ доир гардид. Он ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 20-солагии рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 5500-солагии саразми бостонӣ бахшида шуд. тафсилоти бештарро дар гузориши барнома тамошо кунед. конференсияи илмии анъанавии устодон олимони ҷавон магистрантону донишҷӯёни донишгоҳ ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 20-солагии рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 5500-солагии саразми бостонӣ дар факултети тарбияи ҷисмонӣ баргузор гардид. дар ҷамъомад устодону донишҷӯён ширкат варзиданд. якчанд намуди омӯзиш ва муайян кардани маънии тарбияи ҷисмонӣ мавҷуд аст. таҳлили маводҳои адабӣ имкон медиҳад ки ду нуқтаи асосии ин масъаларо ҷудо намуда муайян мекунем. аввал тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун маводи ташаккул додани инсон бо воситаи ҳаракати ҷисмонӣ буда, варзиш бошад ҳамчун қисми он дида баромада мешавад. гадои ва шаноза омӯзгори мудофиаи шаҳрвандӣ яке аз иштирокчиёни ин конференс маҳсуб меёбад. бинобар гуфти номбурда, чунин конференс ҳар сол як маротиба баргузор мегардад. мақсади ин гузарондани конференсҳои илмӣ ҳамон аст ки барои пешравии ҷомеа, баланд намудани сифати илмнокии ҳар як донишҷӯён, устодон мебошад ки як сол дар мобайни як сол чихе корҳои тадқиқотӣ бурда истодааст. доир ҳамун корҳои тадқиқоти илмишон маълумотҳо медиҳанд ва барои донишҷӯён, барои устодон ин конференсия хеле аҳамияти калонро низ дорад. дар рафти конференс аз ҷониби як қатор омӯзгорон, донишҷӯён доир ба мавзӯъҳои гуногун маърузаҳо доир гардид. зулола зафарзода, донишҷӯи курси 2 факултети забонҳои шарқ буда, оид ба мавзӯи хусусиятҳои заролудшавии маҳал бо моддаҳои заҳрнок маълумот дод. роҳи асосии дохилшавии моддаҳои заҳрнок ба организм ин ба воситаи роҳи нафасгирӣ мебошад. ба воситаи пӯст, меъда ва рагҳои хунгард дар вақти осеб дидан дохил мешавад. хусусиятҳои аслиҳаи химиявӣ, заҳролудкунӣ, тез таъсир кардан ба устувории онҳо мебошад. аслиҳаи химиявӣ ҳам яке аз намудҳои аслиҳаи қатли он мебошад. осеби ин аслиҳа ба истифодаи хусусиятҳои ҷангии моддаҳои заҳрнок асос ёфтааст. бояд хай намуд ки ҳадафи асосии ин конференс ин ҷалби донишҷӯён ба илму дониш ва сайқал додани донишу малакаи хеш мебошад. лола ҷумаева низ дар қатори ҳамсолони хеш дар ин конференс маъруза намуд. ҳомилони вирусро ба назорати диспансерӣ мегиранд. ҳар шахси гепатитҳои вирусиро аз сар гузаронида бояд дар хотир дошта бошад ки ҳангоми риоя накардани реҷа ва парҳезӣ, таъин кардани духтур беморӣ оризҳои гуногун ба бор меорад. дар анҷоми конференс омӯзгорон ва донишҷӯёни фаъолро бо сипоснома қадрдонӣ намуданд. гузориши Наргиз Мамасолезода, Илҳом Бурхонов барои барномаи Хабар 24. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони пойтахт мерасонад ки бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории коронавирус ва ҳифзи солимии аҳолӣ гузарондани ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ бахшида ба рӯзи пойтахт дар шаҳри Душанбе манъ карда мешавад. чун анъана ҳамасола дар рӯзи пойтахт дар 4 ноҳияи шаҳр бахусус дар боғҳои фарҳангиву фароғатии Душанбе базмҳои идона, нишасту ҷамъоматҳо ва дигар барномаҳои гуногуни фарҳангию варзишӣ баргузор мегардиданд. вале бо назардошти вазъияти ба амал омада имсол дар ин рӯз дар пойтахт гузарондани маъракаҳои серодам ва дигар чорабиниҳои оммавӣ манъ гардид. имсол маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмунҳои касбии соҳаи тандирустию маориф ва дигар озмунҳои шаҳрӣ бе оростани ҷамъомади тантанавӣ сурат мегирад. афзуд манбаъ. қобили зикр аст ки ҷашни рӯзи пойтахти Тоҷикистон ҳамасола рӯзи шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил шуда имсол ба 18 апрел рост меояд. дар ин бора агентии миллии иттилоти Тоҷикистон Ховар иттилоъ додааст.
بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. با معاملات برآوردن واسطه نشأه‌دار اعمال جنایتی محسوب یافته متاسفانه افراد علیحده با مقصد به دست آوردن درآمد مفت برخلاف قانون عمل کننده رفتار می‌کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکسبانمون از دفتر مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اکبر شریفی. дар доираи чорабиниҳои бо барори оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд фаъолияти ҷиноятӣ боз як гурӯҳи муташаккили трансмиллии нашаҷалобро аз ҳисоби сокинони ноҳияи спитамену масчоҳ ва шаҳри душанбе ошкор намуд. гумонбаршудаҳо дар ҳайати 6 нафар дастгир шуданд ки аз онҳо дар маҷмӯъ 11 килою 15 грамм мухаддароти сахттаъсири героин мусодара шудааст. ин миқдор воситаи нашадор бояд ба хориҷа интиқол меёфт. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ зимни коркардҳои махсуси оперативӣ дар ҳудуди деҳаи фармонқалъаи ноҳияи спитамен қурбонбеков достон муҳаммадович, раҳимов муҳриддин ҳасанович сокинони ноҳияи мазкурро ҳангоми интиқоли 5 килою 530 грамм мухаддароти нави героин дастгир карда дар идомаи амалиёт ҳаммаслакони дигари гурӯҳи нашаҷалоб абдумуминов иномҷон уктамбоевич, саидматов акрам турдимуродович сокинони ноҳияи спитамен, ҷумаи фаридун миршарифович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти мастчоҳи ноҳияи мастчоҳ ва шоинбодов наҷиб назмиддинович сокини шаҳри душанбе боздошт шуда аз махфигоҳи аъзоёни гурӯҳ ҳудуди заминҳои ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонии зарзамин воқеъ дар ҷамоати деҳоти хуррамзамини ноҳияи спитамен боз 5 килои 485 грамм героин дарёфт гардид. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида барои муайян кардани дигар шохаҳои ин шабакаи нашаҷалоб дар шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии вилояти суғд чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. بینندگان عزیز برنامه اطلاعاتی خبر 24 را ادامه می‌دهیم. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دوام 3 ماهه یکم سال 2020 در ولایت سوخت 360 انشاءات گوناگون به استفاده داده شد. یادآور باید شد که با مقصد با دستاوردهای نظررس پیشواز گرفتن جشن تاریخی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 19 دکمبر سال 2017 تحت رقم 968 درباره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار رئیس ولایت از 14 مارس سال 2018 تحت رقم 89 درباره اعلام نمودن 1300 روز مهنتی ضربدار به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده نقشه چهاربینی‌ها تصدیق شده است. طبق نقشه چهاربینی‌های مذکور در ولایت بنیاد و تعمیر و از نوسازی 7111 انشاءات تعیینات استحصالی و اجتماعی پیش بینی گردیده است. در سال 2019 هم بنیاد 1292 انشاءات به نقشه گرفته شده عملاً 1352 انشاءات به استفاده داده شد که 104.1% نقشه سالانه را در بر میگیرد. در سال 2020 بنیاد 1895 انشاءات پیش بینی شده دوام 3 ماه سال جاری 360 انشاءات به فعالیت آغاز نمود که برابر 19% نقشه سالانه می باشد. در این باره خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت اطلاع داده است. بینندگان عزیز میگذاریم به خبرهای خارج کشور. баландшавии рӯзонаи беморон бо навъи коронавирус дар Русия ба қайд гирифта шуд. мувофиқи маълумоти идораи фаврӣ дар кишвар тақрибан 3400 ҳолати нав ба қайд гирифта шудааст. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. 668 маллоҳои киштии ҳавопаймоии Фаронса Шарл де Голь ва дигар киштиҳои гурӯҳии интиқолдиҳандагони ҳавопаймо ба коронавирус мубтало шуданд. Вазорати дифои Фаронса ин маълумотро паҳн карда таъкид кард, ки онҳо ниҳоӣ нестанд ва натиҷаҳои тақрибан 30% санҷишҳо ҳоло маълум нестанд. 31 нафар мубталоён ба беморхонаи Сент-Ан дар Тулон, яке аз шӯъбаҳои эҳёгарӣ ворид карда шуданд. қисми боқимондаи экипаж дар карантин қарор доранд. Чарлз де Голь рӯзи якшанбе
پس از اشغال شدن اولین حادثه‌های سرایت در کشتی و بنده طولان برگشت. شارل دگول دومین انتقال کننده هواپیمای کرانتینی پس از تئودور روزولت آمریکا میباشد. چاره‌های بازداشت کرونا ویروس و تلفات کرانتین به کشورهای اروپا الکی 3 تریلیون یورو زیان کردند، گفت کمیسر اروپا اورسولا فون در لین. اتحاد اروپا یک سرپرستی جهانی مبلغ‌گذاری اعلام می‌کند. این مبلغ باید هم به اقتصادیات و هم برای تهیه واکسن روانه شود. طبق گفته‌های فون در لین، دارو باید برای همه کشورها دسترس باشد. اورسولا فون در لین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، با مقصد دستگیری تشبث فون در زین، من قرار دادم که روز 4 می یک کنفرانسی آنلاین دونران را برگزار نمایم که باید به نیازهای تعجیلی و دریافت راه‌های نوی موازی کمک کند. ما آمادگی را در همکاری با سازمان‌های شناخته شروع کرده ایستادیم. اورسولا فون در لین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، بودجه 7 ساله نو باید از بودجه‌های قبلی خیلی فرق کند. این واکنش اروپایی به بحران است. 200 میلیارد روبل به بودجه‌های منطقه پول واقعی برای معاش برای تجارت خرد و میانه، آزاد کردن طبیبان از اندازه درآمد. این تنها قسمت خرد دستورهای نوی ولادیمیر پوتین است. پرزیدنت وظیفه‌هایی را که باید هر چه زودتر در جلسه‌های امروزه به حکومت حل و فصل کرده شوند اعلان کرد. تدبیرهای اساسی به دستگیری اقتصادیات مربوطند. رهبر دولت دستور داد که نامگوی ساحه‌هایی که به کمک احتیاج دارند وسیع کرده شود و نامگوی کارخانه‌های شهرهای اساسی به اتمام رسانیده شود. در تمام جهان شماره پرونده های کووید 19 به 2,100,000 رسیده ایستاده است. شماره آنها باعث نگرانی افزاینده است. قریب 140,000 نفر از آن فوتیدند. تقریبا 3 حالت های سرایتیابی در ایالات متحده آمریکا به نظر می رسد. در طول یک روز در ایالات متحده 2500 نفر قربانی زکام ویروسی گشتند. دکتران تقریبا در یک شبانه روز کار می کنند و برای کمک به همه وقت ندارند. اما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بر این باور است که سبب‌های خوشبینی وجود دارد. به گفته او سطح بیمارشوی کاهش می‌یابد. دلیل‌های نو بر آن اشاره می‌کنند که ما اوج پیدایش سرایت‌های نو را پس سر کردیم. امیدوارم که چنین دینامیک ادامه خواهد یافت و این به ما امکان می‌دهد که قرارهای نهایی را برای باز کردن کشور محاکمه کنیم، گفت دونالد ترامپ. بینندگان عزیز، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این دم از جانب کارمندان شعبه اطلاع تهیه و منظورتان گردانیدیم. در همین جا با هر یکی شما تا برنامه‌های دیگر خداحافظی می‌کنیم. خیرتان سیادت و خانه آباد باشید.